kadawahi kapulong ni JC aka dai trip setimbang caplai di form yang Joint Action Committee kaba diputin nantal surat jangka National Highway 206 bagi Fatimah. Akalai menteri adan ka joint inspection yang te surat kaba nilap sisa ka te surat jipre jang kuwe company kaba train Turki sebablah. Hadim panila yang putin yang surat yang kami ke JC nilap file ke RTI atau ministry bar hakata RTI ke bagi file nilalap yang disaki star John kene surat ya baru lu details kebanyakan kong hi yang nuk surat kelas sanction adu South Laylor tengka Drew Kundailan South Lay kejar aspa dunia bar yang nuk surat kila pihak hara general abstrak jong ka proposal jong ka government kila pihak adu inyo tuli beta bar kita inyo tuli beta kila yang adu surat kiba kinchina kapung ka proposal la propose da chief engineer jong national highway of Shulong ba yang adu surat kila I strengthening of Dawki Road Juai Road National Highway 40E kebanyakan Manta 206 Aslam Ajab Way kilometer malam 16 kilometer. Kemudian Nadauki syadu Anong syadu Dawki. Te habani lah ba citre yang surau kalam tak naik dalam surau kelajar operan. Te apa ni yo agini ki buat Islam barat ay yang ni surat ke ministry ke ai jaga kelakset jaga proposal jaga government bag BWD bau chief engineer jaga BWD kelakset jaga ni proposal barangkali proposal ni dalam ba appointment kong yang providing WBM government water bound megadam te bat kahap aga grade 3 nanta sa primary code takut bat ke DBM kemudian ke dance bitamas megadam bat nanta ke PC kemudian ka bitamas megadam tebe bahar hakane ko poin ban ko kila sanction ya kan surok kalau arkundai dul ribu lakal lai hojar hispa halai mengkeladak ka arkundai kurang te nakaliam juni kinong sosnong jong kate gatan kapalomo ini nomor kat ko surok kaba south lai lur ka kinchna kane way ko pini har ko pini apa arna di mengkelajar. Te ini kita senior tu di kemud dari perbandingan joint inspection jangan JC ni lah. Ini key points baru senior tu di kipatan tanpa wayu. Dan ia keren ia ke primary course, ketak course, kisna itu sudah kelom kecil stang jangkarong kebetulan berdunama buat kerkom sna yang taki in clinical note mo kamradon kerkom ke proposal job ke PWD. Ini yang akan dikepor tidak kacing semua. Apa kat ke project kaba supply note kaba government ni kalau ai pun betai ke thai kaba ni dak komen sisa sekadai yang government kemalai yang kena development. Dari nak kalian sini semula pun semula kemudian yang ini jadi development dibanding tak. Apa dari kain yang kita usrok kebangun cuai nak trade dan dihar company kane lagi personal. Kata dari price tu ke budget project kena benar tu. Dah kena ganti pak kalau supply load keseropat tahan benaik pelajar. Kia ya ane kampat yang kontraktor perenjur yaki nama
Kiken kinyobeng yang ketika tanya modal kuat warga dia ini. Bawa mengenai instrumen penyiar tadi projek dari musim tahun empat sebab injo tadi projek di Batam Arbenai lain naik dan ini. Dah bani hai ya ka kena tendar kebagi nanti. Jadi akhirnya di company ka kena mention dan naik company PT company kelatihadu struktur tam kabik tendar bag ini kita harus company kelatih kumba 31 kilor tam tai te nakalian jungi kumginong yalam jom te ketai di bodon kecing kitli amta doma tai jilai syom jumut bag sejuk resinong bag di report man bag eksportan ya kan itu kami in move back sa rubber I put pada orang sini paninyo yang ini bahwa kenal bagi kontraktor kibawan trade tadi A, B, C ni berawan semat tidak ban simtam tangkolong bisnes namtam dan promote yang pelatihan ini. Marketnya kecil trade kalau tak berawan kiri nanti ban bisnes ban invest kenang ban EO pakai serap kelasna trade tadi Arbenai tak serap kelajuan. Te nak yang jenis ikwa ban krensai ba ka bu chief engineer PWD ude ban ai chisai ni hagane ketiyo ban ban ko steo ni ai ko ude ban ai chisai ni kumba kita fokus ya gini ki adon ka kene request proposal jogi lumba kene EPC bot mo ban ko ni technical mo abot bagi snai ni serap kalau keserok pas temha kebanjai kita heavy commercial vehicle dan lagi pai tapat profesional serok keba long itamulan muskile but yang kan itu kepala ada dalam Ministry of Road Transport and Highway keba boro engineer keba big unu ka tendar ude banbut yang ini kirul yang ude bersna cik pekum agreement bala soy apor kontek ya tendar